Reka nongere nguhe ikaze mu gukurikirana Kigaba Life Official ndetse ukaba ukunda kureba imari zacu tuba twashyizeho za buri munsi. Ndagusaba gukora subscribe nimba utarayikora ndetse na share kugira ngo usangize abandi. Uyu munsi rero tubafitiye imari zo ku itariki 7 Ugushyingo 2023. Imari yacu ya mbere ni firigo yakozwe na LG, ikaba iherereye Karuruma, iragurishwa ibihumbi 270 by'amanyarwanda. Imari ya kabiri ni imodoka ikodeshwa ya Corolla X-Ray 2008, transmission automatic, ikaba ikoresha essence, ifite AC ikora neza, ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, irakodeshwa ibihumbi 550 ku kwezi. Imari ya gatatu ni imodoka nayo ikodeshwa ya Toyota Corolla, transmission automatic, ikaba ifite imyanya 3, ibara ryayo ni icyatsi, ikaba ikodeshwa ibihumbi 330 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa kane dufiteho imodoka ya Toyota RAV4 2013, transmission yayo ni automatic, ikoresha peteroli, ifite imiryango 5 n'imyanya 5 yo kwicaramo, ikaba ifite AC ikora neza, iragurishwa 1,18,500,000. Imari tugezeho ni imodoka nayo iri ku isoko ya Toyota Yaris Sedan 2007, ibara ryayo ni umutuku, ikaba ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, ikaba ifite assurance izarangira mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha wa 2024 na control yo kugeza mu kwezi kwa 12 2023. Iherereye i Remera, ni mu karere ka Gasabo, iragurishwa 9,900,000. Imari yacu ya gatandatu ni akabati gafite tiriwari 4 zitambitse, kakaba karakorewe muri USA, gaherereye Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge, karagurishwa ibihumbi 170 by'amanyarwanda. Ku mwanya wa karindwi tubafitiyeho imodoka igurishwa ya Toyota RAV4 2002, transmission ni automatique, ibara ryayo ni silver, ikaba ifite assurance na control bizarangira umwaka utaha wa 2024, ikaba iherereye i Remera, ni mu karere ka Gasabo, iragurishwa kuri 7,500,000. Imari tugezeho ni ya munani, ariyo dining table 6 n'ameza yazo, zikaba ziherereye Godiyari i Remera mu karere ka Gasabo, ziragurishwa ibihumbi 150 by'amanyarwanda. Imari yindi ni imodoka iri ku isoko ikiri nshyashya ya Toyota RAV4 2015, ikaba yaragenzeho ibirometero bikeya kuko imaze igihe gitoya ivuye Majerwa, ikaba ifite intebe zikoze mu ruhu, ikoresha smart key ndetse ikaba ifite kamera y'imbere ndetse n'iy'inyuma, ifite radio ya Bluetooth ikora neza na control izarangira mu kwezi kwa 10 umwaka utaha wa 2024, ikaba igurishwa 28,000,000. Imari iri ku mwanya wa 10 ari nayo dusorejeho urutonde rwacu rw'uyu munsi, ni imodoka ya ba mukerarugendo cyangwa se abantu bakunda gukora urugendo rwa kure, ikaba ari Land Cruiser, transmission yayo ni manuel, ifite control, izarangira mu kwezi kwa 12 2024 na assurance izarangira mu kwezi kwa 11 2023, ikaba iherereye i Remera, ni mu karere ka Gasabo, iragurishwa 25,000,000. Nimba nawe hari imari ufite wifuza ko twakugurishiriza, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira 0788 49 13 44 tukagufasha. Ushobora kudusura kandi kuri zimwe muri platform zacu arizo Facebook, Twitter ndetse na Instagram, cyangwa se ukadusura kuri website yacu ya kigalife.co.rw, mukihitiramo n'izindi mari zacu zitandukanye.